Hürmetli millettaşlar, azizliğin kardeşlerimiz, kadirli mümin Müslümanlar, indi yük vakitlarına bar itip, yarak aralarına yakın itip, Allah Rabbimizga gamel ham gibedette bulur için şükrane saflarına basıp, barşağızını da biz indi gerden meşrine kurge bik şad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'nın selamı, nimeti hem bereketi olsun. Bilgilim ne? Bu Recep ayında Allah Subhanahu ve Teala bizge bir küp nimetler bile. Hem indi bu nimetler hakkında indi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de ayta, yani inna iddete'ş-şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah, yani aylarının sanı 12 itib bilgilendi deyip Allah Subhanahu ve Teala bizge anlata. Hem indi ushbu indi aylarının dörtüsü ise Arba'atul Hurum, haram ayları bulup çıgadı. Hem hiç şeksiz bu Recep ayı bunlarga kire, hem Allah Teala ayta فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. O sözünüzge zulüm kılmağız. Hem indi Allah Rabbimizin hikmetiyle elhamdülillah, Allah'a şükür ayığına ay başlandı, ama de lakin ne şulay ömür hem indi vakit biktiz uza, şunun için de bilgili barçamız da biliriz. Bu indi Recep ayında yine şulay Allah Subhanahu ve Teala bulagi itip İsra ve Mi'raj kişisi şulay bitinde bar ikenligin işitip biliriz. Hem indi Recep ayının ahırında İsra ve Mi'raj kişisi hakkında barımızda işitip biliriz. Hem indi bu hakta Allah Teala yine şulay Kur'an'da da bizge anlata. Hem galimler etüyünşe kalu ba'dil ulema, bu izgi vakiga Recep'nin 26. tününe hem 27. tününe turu kile. Yani bu yıl bungu kişke turu kile. Hem indi bu bayramni indi bütün mümin Müslüman dünyası elbette indi kabul ite karşı Allah. Hem indi niçin? Çünkü indi bilgili biz her vakit namaz okuyuz. Hem indi namaz ol farz kılındı. Hem indi biz mümin Müslümanlar Allah Teala yalvarıp bir vakit namaz okuyuz iken Allah'a şükür bu Allah Teala'nın bulagi bizge qarata. Hem indi bu bulakni indi alıp kabul etip elbette indi mine bağlarga, yana şulay tuğanlarga, kardeşlerge, dostlarga anlatıp yaşarga Allah Teala nasip ve miyasa kılsın. Çünkü mine bu in büyük hem indi in ahamiyetli bulgan bulakların birisi. Eğer de indi biz qarasak Ramazan Şerif uzunçalikli ay, hem Allah Teala bizge bu ayını bire şulay bitinde uraza tutur için, gamel hem gibidette bulur için, yana şulay Allah Teala'nın hikmetiyle bu turmuşta Recep ayında da bu şatlıklar var. Hem Allah Subhanahu ve Teala Sıra ve Mi'raj hakkında bulaydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa ellezî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyetina innehu huves-semî'ul basîr. Yani derslikte de Allah özünün ilçisin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bir kişide Mekke şehrindeki Mescid Haram'dan Kuddus şehrindeki Mescid Aqsaga bu izgi seferde yırtıp çıkardı. Hem indi Allah Teala bütün bulgan kimçiliklerden pak deyip biliriz. O özünün kudreti bilen Kuddus şehrinin tiresin bereketli kıldı. Yani bu ayetlerde biz anlıyoruz. Yani Allah Subhanahu ve Teala bu nimetini Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Hem indi bu şatlıkını indi eğer de indi biz anlayabilsek, rahmet sözünü ete alsak, hiç şeksiz biz bəxtli kişiler. Çünkü bu gıbedet var. Hem indi bu gıbedetlerini biz indi ütüyüz. Hem indi Allah Subhanahu ve Teala bizge mümkünlük biri. Allah'a şükür. Hem indi derslikte de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şulay yok türlü galametlerini kursettik deyip Allah Teala bizge anlatan. Şık yoktur ki Allah Subhanahu ve Teala her sözünü işitişi ve her bir kılgan gamelini görüşüdür. Yani hürmetli milletteşler, bu
вакыйга бик мөһим. Чөнки инде без беләбез, Муса алейхиссалам Аллаһ белән сөйләшә. Аллаһ Тәала бу хакта әйтә: "Ва калламаллаху Муса таклима", Муса пәйгамбәр белән Аллаһ Тур тауында үзе сөйләшкән иде ди. Һәм инде Мигъраж вакытында сөйкле пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белән Аллаһ яна шулай үзе сөйләшә. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Кәбатулла янына йокларга яткач, Җәбраил фәрештә аның янына килеп, һәм Бурак дигән ат белән килгән вакытта аны алып шул Мигъраж нигъмәтенә ирешә. Бүгенге көндә Әл-Акса мәчетенә пәйгамбәрбезне Аллаһның нигъмәте белән күчереп куя икән. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям 7 кат күкне күргәч, андагы булган пәйгамбәр белән очраша, һәм инде аларга имам булып намаз укыта. Яна шулай пәйгамбәр белән очрашкан вакытта пәйгамбәрбез Аллаһ хузурына баргач, инде Җәбраил әйтә: "Ей Аллаһның илчесе, миңа монда шик куелды, мин дәвам итә алмыйм. Син инде үзең дәвам ит." Һәм инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бу бәхеткә ирешкәч, Аллаһ субханаһу ва тааля белән инде сөйләшү нигъмәтенә ирешә һәм әйтә: "Тахияту лиллаһи ва салавату ва таййибат." Тел һәм тән гыйбадәтләребезне ул барсында да фақат синең өчен генә дип Аллаһның илчесе әйтә. Аллаһ Раббыбыз җавап итеп әйтә: "Ассаламу алейка юхан наби ва рахматуллаһи ва баракатуһ." Аллаһның Расулына Аллаһның сәламы мөбарәк һәм бәрәкәтле булсын ди. Яна шулай пәйгамбәрбез әйтә: "Ассаламу алейна ва аля ибадиллаһи салихин." Сәлам шулай ук Аллаһ юлында йөргән башка изге затларга да булсын ди. Шуннан соң бүтән фәрештәләр әйтәләр: "Ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ." Шәһадәт бирәбез, дөреслекдә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм илчеседер. Аннары Аллаһ Расулыбыздан сырый, нинди теләгин бар дип, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хөрмәтле җәмәгать өммәт өчен, безнең өчен кайгырды. Әйтә: "Я уммати, өммәт өчен сырыйм. Я Раббым ди, бер изге гамәлне һәм гыйбадәтне бирши" дип ялвара икән. Мөрәҗәгать итә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля тәүлеккә 50 вакыт намаз укысыннар дип Аллаһтан әмер килеп җитә. Һәм инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бу әмерне кабул итеп сөенеп китә. Чөнки инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җәһәннәмдә булган авырлыкларны һәм инде адәм баласы анда һич бер чыда алмас икәнлеген аңлап, Аллаһ та ялвара һәм инде бер изгелек сорый. Һәм инде бу ул намаз булып чыкты. Һәм Муса белән очрашкач, Муса әйтә: "Эй Мухаммад, синең өммәт тәүлеккә 50 вакыт намазны укый алмый ди. Чөнки тормышта булган мәшәкатьләре һәм инде авырлыклары бар. Аллаһ Тәгаләгә син менди һәм инде киметен сора ди." Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шулай галимнәр әйтүенчә 9 мәртәбә Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ тарафына барып киметеп сорый икән. Һәм инде 5кә җиткәч Аллаһның илчесе әйтә: "Мин башка бара алмыйм" ди. Һәм инде бу җәмәгать Аллаһтан бүләге һәм Аллаһ субханаһу ва тааля бүләген алып, без инде бүгенге көндә намаз укып, ат-тахият сүзләрен шулай бит инде әйтеп, ул бик әһәмиятле һәм инде бик кыдрәтле. Чөнки бу сүзләр белән Аллаһ Раббыбыз һәм Расулыбыз очрашкач сөйләшәләр. Һәм инде намаз ул илемтә Аллаһ белән менә бу илемтәне үзмичә хәерле изге гамәл һәм гыйбадәттә булырга Аллаһ Тәгалә барчагызга да насыйп итсен. Менә бу бәйрәмне һичшиксез изгелек белән
tasbihlar белән, дуалар белән, Коръән аятләре белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга да уздырырга насыйп ва миясәр кылсын. Һәм инде янә шулай Рамазан шәриф айларыбызны күреп, андагы булган нигъмәтләрне янә шулай уразалар тотып, аягүрә иреп, таравих намазларында катнашып, барчабызга да Аллаһ Субханаһу ва Тааля туры юлны һәм инде тәүфиклы, нигъмәтне һәм бәрәкәтне бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вассамиъ дуа.